Ibihe byiza kuri wowe ukurikirana ibiganiro bitegurwa na Inkubi Media, aho tugenda tukugezaho byinshi bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko tugenda tugaruka ku makuru agenda agaragara muri Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko hagati muri Congo, u Rwanda, u Burundi, Uganda ndetse n'ibindi bihugu bibarizwa muri Afurika y'ibiyaga bigari ahazwi nko muri East Africa. Umutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Congo wongeye kubura umutwe. Uyu mutwe ukaba uyobowe n'umusirikare w'umuhanga cyane, akaba ari Sultan Makenga. Wakwibaza ngo ubundi umutwe ni gute wiswe M23? Kuki bahise inyuguti ya M ntibavuge N cyangwa ngo bavuge indi nyuguti ya K? Ni gute bahisemo umubare 23 aho guhitamo 24 cyangwa ngo babe bavuga 17 cyangwa 13? Ibi byose akaba ari bimwe mu byo twagukusanyirije ku Nkubi Media. Turagusaba gukora subscribe cyangwa like kuri bagenzi bawe. General Makenga uyoboye M23 akaba akomeje kugenda akubita inshuro mu igisirikare cya FARDC ndetse n'indi mitwe bafatanyije kurwana mu mashyamba ya Congo, aho iyi mitwe yabarirwa mu mitwe isaga 260, nyamara ikarwana n'umutwe umwe wa M23. Ubundi General Makenga uyoboye umutwe w'inyeshyamba zigenda zirwana zikubita ingabo z'igihugu nk'aho zidahari, uyu we ni muntu ki? General Makenga akaba yarabonye izuba kwa 25 Ukuboza mu mwaka w'1973. Akomoka mu gace ka Masisi, ariko yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Congo. Yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere yo mu mwaka w'1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yari umwe mu basirikari b'inararibonye mu gutega agaco umwanzi, nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagiye babigarukaho. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya Sergeant, ndetse yari umwe mu babashije kugira umusanzu woroheje ukomeye cyane mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze kuri RPF zaturutse muri Congo. Gusa amashuri yize ngo yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we, kuko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga, yaba Igifaransa cyangwa Icyongereza ngo yabivugaga biri aho ngaho bisanzwe gusa. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo yo hagati mu mwaka w'1998 kugeza muri 2002, yari muri batayo ya Ngurumo, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Mu mikorere y'iyi batayo, Makenga ngo yaba yaragize uruhare rukomeye mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu imbere. Kandi General gusa nanone ngo imyitwarire ye mu gisirikare nubwo yari umwe mu bakomeye, ntabwo yari akunzwe kuba myiza nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagera kuri 2 bagiye babitangaza. Aho yagiye atabwa muri yombi hagati mu mwaka w'1997 kubwo kugira discipline itari nziza. Mu mwaka wa 2005 nibwo Makenga yagize ipeta rya majoro, ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Congo. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo General Laurent Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe. Uwo mutwe ukaba wari ugamije kurengera abaturage ukaba waritwaga CNDP. Icyakora Makenga yaba yarabaye umwe mu bamwumvise mbere, maze ngo akahita abasha kwigarura urukundo rwa Laurent Nkunda. Mu mwaka wa 2007 CNDP ya Nkunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yo mu mashyamba ya Congo yinjijwe mu gisirikare cy'igihugu cya Congo kizwi nka FARDC. Makenga ahita ashyirwa umuyobozi mukuru wa batayo ya Bravo. Hagati aho ariko, nubwo ibyo yari ashinjwe, Nkunda yakomeje kugaragaza ko bitari byo. Ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko Makenga yayoboye ubwicanyi bwabereye mu gace ka Burambe. Nubwo we atagaragaye ku kibuga, byemejwe ko yohereje Lieutenant Colonel Nzamurinda uzwi nka Zimurinda. Ubu bwicanyi bwabaye hagati y'itariki ya 9 n'iya 10 Werurwe 2007, bukaba bwaraguyemo n'inzirakarengane zisaga 15. Ubwo imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yari yayunzeho itagendaga neza, CNDP yongeye kwikusanya, maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel yahawe inshingano zo kuyobora ingabo z'uyu mutwe mu gace ka Rucuru, ukari hafi y'umupaka wo wabonaga uhuza u Rwanda na Congo n'ibice bya parike y'igihugu ya Congo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008
Nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa byo muri CNDP, ndetse ibirindiro bikuru by'uwo mutwe bya CNDP byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo Nkunga yatabwaga muri yombi na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya Kongo n'u Rwanda, Makenga yatangiye kwegeranya ngo agerageze kurwanirira shebuja Nkunda, ariko bibi byose bidateye kabiri. Iri mu bayobozi bakuru ba CNDP bagera kuri 11 basinye ku masezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Kongo. Hakaba hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2009. Nyuma y'uko CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, Makenga yashyizwe mu mutwe wo kurwanya FDL mu bice bya Masisi na Walikale. Mbere yoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byongeye kuba ibindi muri CNDP ubwo General Bosco Ntaganda ari we wemezwaga ko asimbuye Nkunda ku buyobozi bw'uyu mutwe wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC. Ibi byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uyu mutwe mu buryo bweruye zihita zicikamo kabiri. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC rukorera Irahe yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera muri 2006. Nawe n'umwe mu basirikare batojwe kandi barwanira mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe cye kinini yakimaze arwanira muri Kongo mu gace ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 hagati, Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo barebere hamwe uko bashyira hamwe ibikorwa byabo bya gisirikare. Nubwo icyo gihe nabwo bari bagisa nk'abakorana na FARDC, muri Gicurasi 2012 Makenga ibyo yari arimo byose yarabirambitse hasi, yinjira mu mutwe wa M23, ahita anazamurwa ashyira ku ipeti rya generali. Bidatinze yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Bidatinze mu Gushyingo 2012, umwe muri ba Somboyike ba Ntaganda utaracanaga uwahakana Makenga, Bodowe Ngaruye, niwe yazamuwe mu mapeti agirwa generali anagirwa umuyobozi wungirije wa M23. Maze ibikorwa bya M23 bitangira kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012, aho uyu mutwe yigaruriye Goma yose. Gusa muri Gicurasi 2013 M23 yakubiswe inshuro na FARDC, ndetse amakuru aza kujya hanze ko Makenga yakomeretse bikomeye mu Gushyingo 2013 ubwo M23 yari imaze gucika intege. Makenga yemeye kumanika amaboko n'amagana y'ingabo ze bahita bahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, aho bamaze imyaka itari mike. Mu mwaka wa 2017 Makenga wigeze kuvuga ko yaba yitabye Imana yongeye gusesa imigeri, gusa nabwo yongera gukubitwa inshuro. Kuri ubu inkuru ikomeje kwigarurira ibinyamakuru bitandukanye, ikaba ari yo kongera kwisuganya kwa M23 nk'uko Makenga y'imyaka 48 abitangaza. M23 ikaba ifite ingabo zigera ku 6,000 zisuganirije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka, kurandurwamo rusa, gucyura impunzi no kurinda umutekano abaturage kandi bose kimwe nta gutonesha. Ibibazo byose Makenga n'umutwe we abereye umuyobozi mukuru bagaragaza, bakaba bavuga ko batazahagarara kugeza igihe bikemukiye, nk'uko bimaze imyaka myinshi ngo kandi uyu mutwe ukaba witeguye ibiganiro, by'umwihariko ukaba ushaka gushyirwa mu ngabo kimwe n'abandi basirikare. Akaba kandi wavuga ko na M23 badateganya kwataka, ariko igihe cyose FARDC izakomeza kubagabaho ibitero bazitabara. Makenga kandi Leta ya Kongo ikomeza kwemeza ko we na M23 bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda, aho abihakana yivuye inyuma agaragaza ko ntaho ahuriye n'ibi kubera ko Kongo ari igihugu cyigenga kandi gifite ibyacyo. Akaba agaragaza yuko u Rwanda narwo rufite ibyarwo rugomba gukora, nta mpamvu yo kuza kwivanga muri politiki y'ikindi gihugu. Kubw'ibyo kuri we akaba yumva yuko ngo izo nkuru zaba zivugwa zaba ari inkuru z'urucantege gusa. Wakoze kubana na Inkuru Media, tugenda tukugezaho byinshi. Kugeza ubu umutwe wa M23 yongeye kwikusanya kandi kabiri mirarwana mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ikaba imaze kwigarura uduce tutari duke.
wakoze kubana na Inkumi Media naho mu biganiro byacu by'ubutaha.